Zahvat rovašenja mladara malo se primjenjuje u proizvodnoj praksi. Koristi se u periodu formiranja uzgojnog oblika na produžnici, kada se na određenom mjestu želi izazvati stvaranje privremenih razgranjenja, odnosno ubrzati formiranje uzgojnog oblika. Kada govorimo o kvalitetu sadnog materijala u domaćim uslovima, naši uzgajivači često se sreću sa problemom da sadnice koje nabavljaju imaju nedovoljan broj prevremenih razgranjenja ili sadnice koje se nabave odlikuju se nekim neujednačenim brojem grana. Tako da imamo neke sadnice koje imaju recimo 5 i više ili 9 razgranjenja, a neke sadnice svega 2, 3 ili praktično bez razgranjenja. U cilju dobijanja novih grana mi možemo da uradimo određene radnje na mladim sadnicama kako bi stimulisali dobijanje novih grana i na taj način izgradili volumen krošnje koji će u narednim godinama da posluži kako bi sadnicu mogli da opteretimo sa dovoljno roda. Jedna od osnovnih mjera u cilju dobijanja novih grana jeste takozvano rovašenje. Rovašenje se sastoji u tome da se u fazi bubrenja pupoljaka, to je otprilike faza kada možemo da postignemo najbolje efekte sa rovašenjem, da se iznad svakog pupa gdje hoćemo da dobijemo novi prirast, sa malim nožićem, zareže iznad pupa. Na taj način prekidamo koru i probodne sudove na stablu i ove sokove usmjeravamo u sam pup. Da bi se isprovocirao bolji rast pupoljaka koji se rovaše, koriste se razna sredstva. U praksi se najbolje pokazao rastvor giberelina i citokinina. Od drugih mjera koje također primjenjujemo u svrhu razgranjenja, treba pomenuti primjenu regulatora rasta na bazi giberelina i citokinina. Njihova primjena također se preporučuje, može da se radi na dva načina. Jedan način jeste da se tretiranje sa ovim preparatima radi u fazi također bubrenja pupoljaka, kada radimo premazivanje pupoljaka gdje hoćemo da dobijemo novi prirast, a drugi način jeste u fazi intenzivnog porasta mladara koji odgovara otprilike nekoliko sedmica nakon cvjetanja, po pravilu 2 do 4 sedmice nakon cvjetanja. Pomoću leđne prskalice praktično nanosi se kratkim tretmanom preparat na pupoljke koje hoćemo da isprovociramo da krenu sa rastom. Tretman se ponavlja nekoliko puta i na taj način stimulišemo buđenje ovih mirujućih pupoljaka. S druge strane, također, tretmani giberelinima i citokininima u ovom periodu imaju drugi pozitivan efekat na razvoj lisne mase mladih biljaka, tako da se također i mimo ovih, usmjerenih tretiranja može raditi i tretiranje cijelog stabla kako bi se stabla na neki način kroz ovu stimulaciju razvoja lisne mase iskondicionirala, kako bi se stimulisao razvoj liske, bolja fotosinteza i samim tim zametanje plodova. Ipak, kada nabavljamo sadnice, trebalo bi se obratiti pažnja da imaju što više bočnih razgranjenja i to na visini od 60 cm. I samim tim bi napravili veće uštede i smanjili korištenje hemijskih sredstava. Cijene regulatora rasta se kreću od 120 konvertibilnih maraka pa i više za pola litre sredstva, tvrde stručnjaci.